ubundi iyo usuye umuntu no mu rugo urabanza ukavunyisha ukamubwira uti ejo nzagusura, wagera mu rugo ukavuga uti ndahageze, ariko natunguwe kumva ngo hari abantu bari ku muryango baje mu kibuga. Urabaza se mbaza umuyobozi wacu w'ikipe urabaza se hari nuza communication yabayeho ya Rayonsport y'ikibuga, ati nta kintu bambwiye. Urabona ko dufite junior yakinnye uyu munsi, yari yagiye mu bintu bya junior, ubwo bimusaba kuvayo. Ageze hano ubwo perezida nawe yarampamagaye kuhamagara ambwira ko nta kintu mbiziho, ariko sinagira gute. Ntabwo wari ubizi ko Rayonsport iri buze kuhakora imyitozo, ariko ubusanzwe y'amakipe agiye gukina njya mbona Musanze Kigali ikaza mbere igakora imyitozo ku kibuga. Reka nze mwereke twigire kuri aya makipe yadusuye. Hari Hilal Emirate, iyo baje hano baratuhamagara rimwe nawe bakajyana mesaje arabwira ati tuzakenera ikibuga cyanyu byibuze iminota 30 yose. Niba bagira igisenyi barabatiza rero yacu kukitagira imana yo kuvuga ngo tuvugishe ubuyobozi bwa hano tuba dutije umva ko ari upfa kugenda umuje mu rugo. Turi tariki ya 28 Gashyantare 2026 ukwezi kwamaze kuba kurangira n'amakuru y'imikino mu karere k'ibiyaga bigari muri Rwanda Premier League. Turi ku munsi wa 22 w'imikino kuko wamaze kubyumva. Ubwo n'ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC bwasobanuraga ku kibazo cyakomeje guteza imvururu, cyakomeje gukurura amakimbirane hagati y'ikipe ya Rayonsport, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsport ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC, aho bavugaga ko ngo babimye ikibuga bakigera hano i Musanze ku munsi w'ejo tariki ya 27 Gashyantare 2026 ngo babe bakora imyitozo ya mbere ibanziriza uyu mukino bagombaga guhuramo n'ikipe ya Musanze FC ibakira hano mu Ruhengeri rw'Ibihunge. Hanyuma rero reka ngusabe kuri subscribe na comment kugira tujye dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye, ujye ukurikira amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari, twicara tugasesengura tukareba ibigenda biri kuhavugirwa. Hanyuma rero kuri uyu munsi tugiye kuba tugaruka ku mikino yahuje amakipe agiye atandukanye kuri uyu munsi wa 22 w'imikino muri Rwanda Premier League 2025-2026. Ikipe ya Rayonsport yari irimo yisobanura n'ikipe ya Musanze FC. Ikipe ya Musanze FC niyo yayakiriye uyu mukino urangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Ni ibitego byagiyemo bitsinzwe n'abakinyi barimo nka Joachim Vingin ku ruhande rw'ikipe ya Rayonsport ku munota wa 13 w'igice cya mbere. Hanyuma rero ku munota wa 63 ikipe ya Musanze FC yaje kuba yishyura iki gitego cyatsinzwe na Patrick Mbogamizi kuri penalty baje kuba bahabwa nyuma yuko ba rutahizamu n'abamyugariro b'ikipe ya Rayonsport baje kuba bakorera amakosa uyu mukinyi w'ikipe ya Musanze, hanyuma umusifuzi ahita abaha penalty. Indi mikino yabaye, hari Kiyovu Sport yaje kuba inganya igitego kimwe kuri kimwe na Gicumbi FC. Igitego cya Kiyovu Sport kikaba cyagiyemo ku munota wa 32 gitsinzwe na Uwiyaremye Fidari, hanyuma Gicumbi cyagiyemo ku munota wa 42 gitsinzwe na Juma. Rutsiro yari irimo yisobanura na Marine FC yaje kuba itsinda ibitego 5-3 bya Marine. Mukura Victory Sport yaje kuba itsinda ibitego 3-1 cya Al Hilal. Abantu benshi bari kubaza bati ibi bitego Mukura yabikuye hehe? Iki gitego kimwe rukumbi cyagiyemo ku munota 66 gitsinzwe na Steven Ebuela ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal. Ku ruhande rw'ikipe ya Mukura Victory Sport ibi bitego byagiyemo bitsinzwe na Mutsinzi Patrick ku munota wa 26, ku munota wa 32 uyu yitwa Botenge Mensa yaje kuba ashiramo igitego cya kabiri ku munota wa 72 yitwa Aritayeb Abdelaziz nawe yaje kuba ashiramo igitego cya gatatu cy'ikipe ya Mukura Victory Sport. Undi mukino n'umukino wahuje ikipe ya AS Muhanga yisobanura na Police FC. Bivuze ko AS Muhanga rero yari yakiriye ikipe ya Police FC. Uyu mukino ukaba wasubitswe bageze ku munota wa 30, ariko ikipe ya AS Muhanga yari yamaze kubikamo igitego cyayo cya mbere. Iyi mikino yabaye kuri uyu munsi rero ihise ituma ikipe ya Al Hilal ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere n'amanota 42 kabizigamye imikino ibiri.
ikipe ya APR FC ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 42. Ikipe ya Arimerek iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 41. Ikipe ya Rayonsport iri ku mwanya wa kane n'amanota 37. Hanyuma ikipe ya Police ikaba ikiri ku mwanya wa gatanu n'amanota 36. Ikipe ya Rayonsport ijya gukina hano i Musanze yagiye gukina idafite abakinyi barimo Azize Basane Nkuranya wari ufite ikibazo kugeza kuri ubu ngubu, ufite ikibazo cy'ikarita y'umutuku, Bayisenge Emery ufite ikibazo cy'imvune, ndetse na Bigirimana Abedi nawe ukina mu kibuga hagati ufite ikibazo cy'imvune. Rutahizamu Ndikumana Asmani wamaze kuba yuzuza amakarita 3 y'umuhondo, ubwo birumvikana ko nawe atagomba kwitabira uyu mukino. Hanyuma Rayonsport rero yamaze kuba ikina kuri uyu munsi aho yari yakiriwe n'ikipe ya Musanze FC, ikaba imaze gukina imikino igera kuri 6 idatsindwa, yanganyaga cyangwa igatsinda. Mu mukino uheruka ikipe ya Rayonsport ubwo yahuraga na Musanze, ikipe ya Rayonsport yaje kubitsinda ibitego 2 ku busa bwa Musanze. Uyu munsi ikipe ya Rayonsport inganyije na Musanze yari yayakiriye. Nkuko twabikubwiye ni ibitego byagiyemo ku munota wa 13 ku ruhande rw'ikipe ya Rayonsport gitsinzwe na Joachim Vingino, ku munota wa 63 gitsinzwe na Patrick Mbogamizi ku ruhande rw'ikipe ya Musanze FC. Reka ngushimire nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye.